Hi Anya! Comid? Cáhfuilmid, támid ag Féile na Gealaí! Támid codú é olú? Yeah. Seo mar tá sin So Kermer na mratach sin, yes? Agus san an tí goiste. Yep. So sé gramaha na macrajéití. Tá cuma na Féile ar 18, níl armsa go foiil. Well, to bhí ní sé dénú gata san tá mu dinne honna dhéanana so bhfuil cóir beag go dúin agus mu dhéanana? Just All near channaí? Be unric that hen. Okay. Okay. It's roll táhatá seo agus glach go deireadh é. Tá mu honna ag glacu idir gur maige. So OTD don aine. D8. Vibes na nógadí. Tá sí ché trolley. Súla Hot Wheels, yeah. Agus tá na docs. Vibes na nógadí. So na docs ó TK Maxx. Yeah. For my price ionach eat. Bhí si like €20. Gá page dús agus san sin ceanna mé eat €20. Stucky ó pennies. Tá na jeans seo ó asos.com. Tá tíléine seo ó Urban Outfitters. Tá an top seo ó pennies freshen. Then tá na hoops seo im chraic ó asos freshen. Agus tá na spéici seo ó H&M. Gánta. Top ó Primark. Yeah, is ó buú don gúna seo caiimiid seite do chuirsta daran í cheannaín mar nílam san gúna seo. Nes níl mar sin é an scahan so níl mar cinse go dé arm. But is ó buú mar bhítarreit a seo a heas le dara é. Is ó Primark don gúna seo a tá faoin gúna seo. Is ó Primark don no, is ó H&M don na fanny clúsa seo. Is ó H&M doid seo agus is le éidirníd. Is ó tá mar déanna nílach nó seart na ha? And scrunch shop. And she to just Richard got arm ó Primark fásta agus to docs arm sa fásta mar gur bí docs na bragi is FEARR. So much Janu paintal A and seo. Ma hen trish ma chudsa a dhéanú agus tá caiitin na gobar cuasa se. Tá much just a gobar go jean and seo again desk fáilte. Oh my god. Oh my god! Okay, so Cambión el ancho, a la nini, mariscre. agus tá like we did chill. We should check days anywhere mission. You remember when you go? You remember when you go? We're starting shots like senior or session. I guess we started lancing rains and club and John Rock and the session call over the weekend. I guess the shop was just on the echo. I think It's atmosphere ionach yeah, the shop real just just ionach. I guess the Mara Bailey Smode in here Rishons. And watching Turkin. Woo! Tefanula mohi fresh as a daisy. I guess so much in your foster. To HBO again. Croissants again. I guess so much on yoga, you know, Nish. Feel what's this on yoga, you know? What? What's your mom? Too much in you. I guess I shall hoche in you. Sean's way fihe shake came. Yeah. Fihe shake. I guess Shanahan is like fihe dot. I guess I shall lure margin. I guess too much. Also, very much dotcha, but very much sesta. Oh, againn. So, man. Yo, well, Mark Launis Carter, Gatlin Dina Massa.
Féile fada ó náam sin féile na Gealaí. Bhí sin súil ceolas ag Tusa, bhí me dúnta in Gealaí. Labrabag sauri You. a war husling gejo Iskralon gejo a het shai aru Shulam Ma hochjals marahu Tog malaw is tarlam Shulam Húl, agus mé insa labba, la himmarú seacht, la himmarchola ganach sin nach glú seacht a sinne an réimfach sa gáilteach de scoilteach so fair play den tae dhéanana gachrad a déideach. Oh, Okay, so tá cuma difriúil learn inis ná mar bhí so támuid in Féile na Gealaí againn dag mutar mágin agus bhí sé sin cinelín Jackar mar geall go muid dáte agus bro martóneamh ní sin agus bhí sort drospanáin ach támuid in isrás ó Féile na Gealaí bhí deartartne yeah, bhí sé just go hín dá chreitogin like an daoine bhíon an cheol an chraic an amsir go muid dáte an rud bhí sé just bhí sé go híntaach. bhí sé intas tá intas asa gin a se go mai sin agus tá súil leis a bhín se gin Yay! Anna hin so nes tá muid rás tá muid dá éidirn tá muid gáil go banna sin seo like Ní idir chuna tá farmers tan orm tá sé se dáte like Yeah. tá cuma sort simóring but tá muid gáil Trotty. sin so tá muid thustricta ach Tá. ina riar tá má bosdal mar grúidir hartna den scoithe gom so tá má sésta go muid rás ag scoil go banna seo agus ag sil a Féile na Gealaí in na blin sigin agus sil go gúint soltas níos sin na má cin go dé ar hafad muid Níl clúdáid go hí síon teags an sin Bhíon camera go so yeah bhí mu just a rihart leis so go dtíon ceadar eile Slán!